Sita material yobaza, a tiki taba dinala, za zika baza ababai, beginning, starting la za starting taba dinala, ending la za ending taba zika ba, aza ababa. Diki lara choir master, ka song dashi sa litrola roku, apakya bekala, apakya chidamla. Diki rana chona zijori, isa amasa hon jobli, sati aranche, apakya na koche, zika suku. Apakya ningdala kada komuba akyashan kerabali leningdam. Litrona ka daning sechari sarabana matoza mawajang. Apakya de kanyang bade aro. Apakya de tsingi dana liba tamu de kanyang josa. Matoza chomachiri apakya bekya ki kacha litrola dikin arode. Aro aching dikira cha dikin arode. Apakya cha saying gang lia cha atungkele. Apakya cha nichonumba. Saying gang lia cha atunglile. Apakya yocho anyi. Makab muchiba ako lunglamba. Kamade nitara tumunza 100% sale batala sangramba chako apamale. Ira na mangulang apagya saying gali kadali ro mamate tangi. Ira kang sang dike na rodi. Ira kang sang sako lamu na rodi. Ira na tse na ngu yuzi chachi ba. Alunglam yocho anyi ko makab dike ba. Azacha lake na sound and doctrine. Sangramba dike ra kaduza. Sangramba yura tora kaduza. Sarambali through Hakamra Katuza, Azingda Cho Chachekeba, sound doctrine, Azingda Chola, Yuche Cho Toba, Atari Atakaduli, Atako Iri Lisanata, Abakacha Saying Galia Tungele, Ira Aro Tikira di Sabakitana, Anicho Banguku, Litrona Tale Kokadam, Longlang Chena Tikia Pekakadula, Health Ground Kadula Bakia Kashan Kanucherode, Aro Tikira Sakadam, Long Reader by Litropom Jesa Long Reader. Ako isa, aro isa yutsira disa tamung longri matzi sonya sase. Abagyan yake matya sase na isa tamung na longri sona tsisore. Matoza abagya mawano isa micha matoza linu. Abagya isa litrola do linong balile araku kira transfer matzi dashila. Litrola kya shan kenye. Litrola dike ya bapekala. Litrona chotsi tapa abagya atro chaku. Atela kya shan kyoko danya disa chotsi matamye. Tali litrona bagyan ke kadang sadanu. Tali bagya atro litrona kadang sadanu. Atayko musu sapa tali litro kya matoza traze janum baninda atamatoza chomachiri. Abagyan isa litrola ka kujajo Krista ko apu litro dige chomadeta litrona achibi ako department di jingza dina abagyan ingdang jiya rungnam jona lile kanyang re ko chomachiba. Atsa rungnam jona lile dahiri jiya maye de isana ko Tankeramba, Nolam Kadukano, Iba Tankeramba Nolamza, Choir Master Sakyashan Kyo Zero, Apagya Ko Adisa, in church, Nyake Asi full time Mangwede, Bekaki Kachaning down, Choir Hakamno Nida, in church, Janira Zikjam Duba, Atasa Sirono Liro, Anya Register Malidano, K Chanche da Balino, Anya K Chanche da Register Malidano, Anya Ting Matsipa Hilayano, Atzada Yana Lide. Litropam je dikonra tirono, aching digera tirono, aquara na makandiano, is a majority shemasuyana. Dankera kajano, at apo in charge sekero, apo bom jilancino, ta apagya choir master, mavapa, kadabi yingliano, apagya yingliniade, litro ko jingzadina, apagya de kanyari kwaning sejaba, akanyama matetsana, kaya achibi ko koro, amay rongnam jonaliro, at apagya kajono. Koro za tunglile, at go in a Department D. Sarana Sachacho Zaisana, Tuchacho Matenyo Yanway at Zego, Apakana some Matenu Chanlana, in a Aninkiono at the Dade, La, Igira Karana, Apakade Salam Tano, Kia Kejo Datali La Yopano, at Sabalitron, Chibironam Jonaliro, at Changala, Apakela Bio Jona, Isanipa, Nolam Zigano, at Zaiguate, Koya Master Satsino Liro, Apakeronum. Ako in church sa Ronong Liro, ako sa Kadbila Ronong Ba Tsing Tingre. Nacha Salam Sadana, register Yu Jadanu. Atadanya Pio Jada Batala Yanu, Nacha Tadayana, Aching Dikiro ko Litropam G, Hilang Ronong Tsing Tingre. Isa choir master. Akashan Kade. Abakya Watra Rochiku.
Abakia de la Kashan Janway Kumadi Kuna Chungche Kyaku, Litro Pamji, Lamlung Tana, Hipa Hikon, Abakia Kashan Kona Tikala, Nyake Simongu Pekala, Hiba Litro Hakamnonida, Koya Hakamnonida, Kadatano Ko Tankera Yadi, Saramba Maya Chomaranche, Janira Dikira Zikjamduba, Beka May be Litro Tikecha, Litro Along Dikadu, Azeriko Pude. Isa Koya Masters. Abakia Kashan Kapa Apa Kadulai Renano, Asimangudashi, Chonuna, Gana Bakia Yimki John Yopano, the Abakia Helkram Kalanego, Suro Matamatoreko, Asimangude Hari, Nani in church throw down Matao Tintiku, Apuna Kanya Sena, Abumbako Christaning than Kanyang Dulileko, Anya Trelania, Katan Kanyang Sena, Nincho Choninda, Anya Trelania de Samotoza and Sajari. Azayko Sana de Machana, Dankera Kanyaba. Danilara Lirila, Abakia Kama Sandashi, Ibali Trola, Abakia Nakocho, Abakia Chiyo, Abakia Nyake Kutsi Kabujo Tikeko, Chanya Kashankari, Sorambara Movanula, Shana Shang, Abakia Tikeba Makamataba, Sorambana Mova Changona, is a Tiki learning town, Anning Sejaba Movanum Chingjojum. Chanya assistant in church, Bekaki Chaningdom, Chono Katu Sanungole, Chono Taro Sanungole, Gon Richenungole, Diki Novade. Sarambana Pata, Anya Trela Yakuki Mowajang, Anya Tiki Bala, Sarambana Mowajang Gona, Katuninda, Mowanu Chinjo, Katuninda, Tasis Raching Jojanu. It's a majority Magayamataka, it's a Shemusunayao, Anya Sada Makukena Lidi. As a Chalak and a Matoza is a litrona. Abakate Kanyamancho Mateta, Achibi Katuida Runum Jona Lili, Achibi Neda Kimaturi, Sangdam Baptist Litro doing Sounddown, Kipa Achibi. Mrs. Lirila, Litrola, Choir Master, Count, January 2022 to May 2025. Tiki Bala, Akomu Muchiro Choning down, Ibachi Bi Charing. Master, Sangdam of this Roading Sundown, Secretary Sangdam of this Litro doing Sundown. Hibachi Bi Kokorukuna, is a Litrona, Abagade Kanyancho Tada, Matesu. Samachana, some by Canning Sejo, Abagade Kanyancho Kedano. Some by Matoza Mawajan. It's a little called Jingzana Kaibabake Changi. Koroko, Tsikona Natamada Jaku, Ibai, Achibi, Limishutala, Isa, Tikiba, a packet Tikiba Shitam. Chanum by Renana, Chapa Machaka, Lak Atum, Cror Atum Jangisala, Hirina Mina, Makasa, Tangisala Kaiba Korata Madarunum Jonaliru. Ibahi, Litro Mawanum, Jingzadia Mawanum, Akashan Chona Tingi, Yuti Dankiran, Litro Maina Tele, Deli Nunakona, Hiriku Narukula Yobade, Hiriku Tsinar and Bichiwade, Narukukia Kanila, Amawanum Tato Ganata, Matoza Chomachiri. Changesa de Kai, Sarambara Masayu, Changdan Trochenaliro, at a Riveramuchi, Akim Makya, Acts chapter 20. Verses 17 to 38. Ara Thore Tangilana, Ara Sangre Baki. It's a Ara Atsinglile, Zayko in a Pata Ati, Ara Atom Zamakinu, Taiba, Azanda Chokuna Troche, Saramba Yuchonavade, Iri Aratilana, Isade Kara Trochena, Isanaiba Changdano. Kode Saniba River Muchi, Makya, Ara Thore Tangilana, Sangre Baki. Acts chapter 20, verses 17 to 38. Ibazunda chola kode sana tingro, hipa azunda choi, sana tuning down tracho ko tingam. Ibazunda chola tranali paitza, atike choba, ako river ball na chojoba, yukadulile. Ako ipa yuhi, river ball na, meledes limilana. Officially trorati, ko officially trola, dikira, dikilara azibarde, ako litro dide, river ball achanga, Azayu, variable speech, Azadas Yonu Golesana, River Bolna, official Azirati de, Meledes Yang Dibalana, Api Azayu, Trachob Azayu, Chomachichoba, Ibazanda Choatiki Chokadulide. Kode Saniba, Azanda Chola Zatingro, Tukada Chona, River Bolna, officially Torade, Api Azayu, variable you is a Yonum Tacharocho. Ako Kan Kadacho, Api Meledes Lana, officiality Azayu Zayochu. Azanda Chola Sana Tingnabaka, River Ball, Api missionary sits along,
river so basi zela asang view bawade, a officially trolla bacho, officially trolla bana, kang asang arching, at a bali trolla, dike joy baza, isanure, aqua picang sang dike ya pecala, Saramba piola zecho, Sarambana picadon trocho, Zaiko, Sarambara troba kyalana, a bitiki bala. Officially tro is a kadam azike mucho, officially tro kadam akincho mucho, a koi bali tro zike joy baza, isana tiki chola zumuri. Koi ba kadacho ne bali tro zaidoi, achincho kwa mawan mucho. Abeka santike ya bekala, kanga chika du dike nye. Iba river ball officially tro lavana, api atora kadusacho. Pastor acha kadusana, aza bali trola dikecho, missionary acha kadusana dikecho. Officially throw running down. Api amwani Janira Kadutana licho. Officially throw Yutsira dining down. If I river ball the Shangra Taka to Tachi Rocho. Officially throw dining down. If I river ball the Dikira Taka to Ta, Dikina Rocho Atseko. If I be officially throw Lana Zana Tipo, Abi Meledes La Lina Lidi. If I river ball. Abika Akikacha, officially throw La Dikina Rupa. Ata api dike chopa akangla hili tingna. Apio ministry reflects on a tingba. Abina dike ro de dukata dike rocho atari quality kara ataza tsana. Officially chorati de sachi choba. Ko officially chorati yotsirati de amuchinumba yo choba ningdang isanipa azinda cholong. Ateko kipa akila atong de tsa river bolna. Iba officially chola ka kuchecho. Yuche chona tike choba qualities maya. Acha apu river ball na yocho pela na choro yocho ba isanipa ataza maya. Listen maya isana ma chona nichona amawanu cha machang isana kachonyeri. Acha koko de isanipa zunda chola tingro river ball na four qualities of his ministry. Apu tike paning da quality maya river ball ni da yona lili. Akuti pala kote sa tingro river ball na yocho. Inna itike ba pekala iakang kha kuchecho ina tike choy. Selfless service. Ipu hitsa atingana ina naralitro tike cho. River ball ni da yocho. I Asia lila akuti matrayo pa nyamung lana. Ina narayo lalide. Bekya karoe pichicho narana matele. Jihutara raku icha atangzi matode. Ina patumba dikeroi ating kauna na shikishona dikecho ibahi river ball apu pela na yocho isanu khode dike pa koyono na ministry serve koyono na iba serve dike pa koyo ba za tuna muchi khatu isa khe cha cha na people rami na muchi pa work makan service azadu zama la river ball na yonya ba khode sana dike pa ko chanu na service Ministry ko tanuna iba ministry ataza diki ba ataza isa mung tri cha ni zar katulipa isa mung tri cha ni karana patong ra chapa ataba isa mung tri cha patong ra chapa isa za za ba patong ra poki ha ku che chona diki ba ayu ra khatu chana ko li ra khatu chana kai ba service ko duty liro ataba za kha ku che cho diki ba za river ball na yongya ba za imung tri cha nya khatulile Zaiko imung tricha saliro, imung tricha lipa ataningda, iakang kagujijo. Imung tricha kada patongra lipa, ataba patongra kanyang sono ningdandu, yamuma kumakapa. Faithful service, yuche chona tikipa. I kanyang bama, inata cho bama, danyesala, I saningdang liro, I apatongba Krista ningdang. Zaiko iyo apatongra za Krista za, yamuma ko itike pala. Ina patongba Krista kanyang numba dike nung chaku ipu ningdang matiki no selfless service river ball na yo baza talil I ating ka na tike pa river ball tike ba suro la jai sara tinga river ball na yuzi tha ba jai lile iya kangla athang sia tung mato cho iya kangla alungri ko na siki sho ba tung mato cho iya kangla parana I thamse ba tung mato cho Adongde cha jiudaratina I chamseba ikyang atsang sijaba trials and endurance na shikishoba atha tungtike ba ria tamuin rang cho cho tuno ina tike ba ta apara ning tang ma
ta I Krista ning dang tikira I chungcha ba lungri bai za Krista ning dang for the sake of Christ atai ko ina rang cho tike choi ina ating kang choi ba za river ball na yuzi cha jo ba isan mure changye isa de sa kya chang kiro janila ra abakya pe kya ki kya cha tikiro ba pe kya la gamadeo river ball la kang la tike choroi alungri acha chungcha chamse ba a chong rang na shiki shoba mato bali nu kole da river ball ne yo ba zai li le abadong ba ning dang tike ba abadong ba ning dang chungcha ba marang ba za zang ba na amakang ma cha jere ko abadong ba na ngure ba za river ball na yuzi cha cho ba li le janira kang la janila ra kang la bekya ki kya cha tike no ro de marang ba chungcha ba ria tam abadong ba na ngule ko mi mali ma cha nung na ko na river ball na yuzi cha cho ba isa mu acha chala ke mato za sa isa de chengi asi tike nung nyekhe asi mataru kamadiu apu akang la sa iba river ball akang la tike baro acha lungri na shi ki chwa chung mato nung thanye sala Krista ningdang abadong ba na mangu po malinong acha ko rang cho nung ba ningdang Krista cha du tingge ba tike no limi shu tangi tara chama ta ko de sa na Krista cha tingge ba tike ro isa tike ba cha mi mali ma chanu isa tike ba la ko ning se cha chanoi ba cha isa ni ba river ball kuna yuzi chapa anyu ba la ko de sa na tingno river ball na thali da yo ba zili le ina yang pe ko nara ku khitila sing yu de tutura nara ning dang a ching cho li cho achari ina tu sarang mayo pa mayo pa choi pa nara na matheli jiu taro ko yang pir atam de Sarang bayang lasi tamalan koisa apatung ba jisu cha yuzinung ina yuzi chachu hatana ina narate changye nyamung yuzi tsari narayola kara chakang ata ipamaling matan tuno sarang ba alam cho apam ina narate matsing yupa male river ball nila testimony chapa zaidi river ball na pu apela ni sakya yuzi chapa ko testify chaba testimony japa tiki ba bekala chamche chamlo chungcha alungri na shiki shwa chung mato ko airi alungri chamche chamlo ba mato nge sala ina yuchela na mashichi yuchela du yoko abadong ba ning da kai yuche a chingyu no achala ata ba ina yuche za chingyu ina yuche chingyu de yuche za chamti nong ning da yuche za mapti nong ning da Krista ning da yuzi yuche za mata so nong ning da acha chung mato go tanye in a yuche chona I have preached faithfully yuche in a singyuko ako acha ba yuche kai singyucho acha ipu a ching cho ning da ma not for my benefit not for my profit ipu ching cho nong ning da ma I alira kang nong ning da ma I ning se ning koyang chinong ning da ma tanye nara yutira kyang la na nari yutira chingcho muso noni da ina to sarang mayo papa iya kang I ating kang so choy ba self-empty I have given everything for Christ nara changlana Krista changlana iya kang nara ningdang ating kang so choy ba za iba river ball na yuzi chaba tali river ball na yo ba ina yuche tu za yuzi chabu ni zara Amba chalang lang la na Krista yang himala so nung nida yuche cha ko ina tu sa matsing yu tu no river ball na yoba yuche tu sa na ni tsara khadu ara pala na leche jam iya kang la tu sa suro mato nye ina yuche la na makhimala tu no yuche tu sa na ni tsara amani la ra pala na leche jam yuche tu sa na anmala ra lipasa leche jam yuche tu tsana shutala rali basa leche jang atai ko ina yuche tu tsa singyu iya kang la ina tike pa yuche tu tsa alung shung tsa so chu what is truth river ball na yuche ko yo bai tsa tu yuche pa ta za Yesu Krista iyo ministry I tike pa la ina Krista tsa alung shung tsa ba dike chu Christ centered ministry Ata Krista tu tsa alung shung sa so ba dike choy ba ata kuna river ball na piyo dike ba tsa yuche tsa alung shung Krista tsa alung shung Christ centered ministry tsa chokura apu dike ba ko muna efficiently through flourishing efficiently through
beku ziketi baza isanuri. Isa Christian dia kang ni da si listener chi. Dike rakat tsang sa dike palushula. Krista za alungshung yuche za alungshung sa zoro ataba dike ba ministry beku ji. Palu na dia kang la tsang isa akang lai Krista za alungshung sa so kang ata isa akang be. Kuki tsang litro tsang community society malong lapcho. Kode Christ centered Krista za alungshung sa zoro atala azike kwa mawali lu. Krista ko yuche anya tsinge da zaduliro. Krista po ne yoba. I am the truth, the way, and the life. Krista ne yoba za yuche tuna nara liche jarum. Ipa yuche za sao. Krista ne yocho yuche ba ta za I Krista za zalili. Atay ko nitara sa yuche la na mashe chiro api dike ba api lili kuki akang amawanung la. Pa cha tsarang ba na bichinu e ba za ipa river ball kuna. Tiki running down to ma. Isa personal akang la. Isa ko kilili amalong atamong nene pa listen at isa de tongo ba ta talili. Number asangola river ball na thali niyo ba sa lili. Inno litro atalang na tungdi hakam cho. Atay ko nara para ko anna amasana nara kyang nyamki chapa yutsira tiya tamong ningdang tingero sarang ba na litro kay apo tsura sacho. Apu tsura sacho pu apiyo kang socho nara hatsa nyara kang. Arake cho yutsira nara yolana namalano nara para yolana charono sheke rono atay ko kinging ko kang asang nara ngitsara mai bide ama tsingse na shiki sho to choi po lamching. Litro nyara kang. River ball na kang asang apo nila yuzi tabazale kang asang nara may bite ama tsingse I river ball na shiki sho na toba ata nara na ami malita kang so nara yola na arake atora chung charono shekirono ta nara kinging na maza maki na lingba yoba river ball apo dike ba bekyala apina yuche chona kakucha chona litro tingye choba litro nyaye choba isa na muri isa Christian ratining da. Youth ratining da. Ike ratining da. Litro atalang na nyaye pa. Litro atalang na tingye pa. Tsongdi ba hakamba za isa dike ratiyo muchi kaduli. Kode full time rakadu. Aching dike rakadu litro la nyam kecharo. Adela biza litro nyara. Litro tsongdi rakadu kangre ba za isa namura. Ataza. Dike rakadu za. Litro safeguard. Litro tsungti kamchoyo banong ningda za isa dikira aching dikira muchikat. Iba river bol na. Iba litro atala na tsungti choba. Litro la tuno arake ato basarun. Santi foti ba. Ship stealing sa chungron. Kamadeo isa ila pam na liro. Isa na mamatepo. Isa yutila kimi na malikang. Tunya malihila na. Mutinaro troti chogyo. Isa yutira yola na katu ata yutira di shati kang ata de ship stealing santi papa ko tsuri hikyo ba isa limila chung tike nung bali le ba za iba river ball na yuzi sa ba za de tike rakadu ko de litrola tike pala isa zadro iba za police officer kadu police officer appoint sa chogyor athalang na duty chanong da traffic police kadu appoint sa pa traffic point la pom sojo ko de traffic police api traffic point la bakona yaro apiyo muchitsa toliro lang fali lang tinu ta lang tinu machung tinu makang tinu acha tamu donu ningda direction ningda eba traffic police ta choi khaipa lang la tinu acha lang traffic police traffic point la ya so batas apia lung la yanu ako ta lang fali lang tirang itara acha lang hakam chokona accident matano makala traffic jam matano yupe charong matano atalang la smooth running of the traffic. Atalang na ataba gari za rachi sonu nida iba traffic police yasori. Kode sana false teacher. Amatalang atora koyonu. Amanyi koyonu. Litrola amanyi roba. Litrola tsanyan jaroba iza isa down la. Tabe lang na gari tata lot saba anyamong nyatong la gari zaro chokyoba. Isa using lile. Ibahiri zatamo isa doing sound down the highway. Town katulile. Gari zaro nung waliroli rachi nung nida. Gari za yo bajari.
tangi using anyanya na nyathong pe kya kadu takula na asang mayachi Lord kari tata kari masamazorono azada using japa ko de traffic police kadu abia chalang maya ba bina mathingnu na atapa using na kalabyo baba anyamung nyathong la tata kari amala azorono azana traffic jam san azakona kari se accident san azakona ngitsara sa thagenu akong ngitsara sa amanyi shipapa traffic jam sarapa kari tingera pa traffic jam salira sa ngitsara khadu sa gari la pambo nga chira pa wa nyera pa kula nala kanyang charo chokli traffic jam sa ya bara khyangla na nga chi pa wa pa zi charo pa kharala sa bari lung sa bipo balu ku khila bana ku khila mi yupe charo cho amanyi traffic police khadu abina chalang no khodi mahakam nu no iba gari accident sa ba kuna makana traffic jam sa ba kuna Sara along the Tiki Chona. Nitara Shutala, Hamaling Sabaduma, Anmalasa, Matili Baisana, Ataba Atiki, Jateko, River Ball Nazada Yonabaz, Yobazili, Inna, Itiki Babekala, Inna Yu Checho, Kakuja Jona, Litroza Zumbicho. To know, Litro Kaduyo Amiza, about River Ball Namichila, the value of the church. Value of the church, litro katuyo amita tuliro, litro katuyo amihi, abadongba Jesu Christa. Apu shana litro yo bachoba, litro katulile. Litro katukoyo bazipa litro ningdang. Isa yutirati na ko iningdang. Isa ipa malung ningdang. Chanye isa ipa litro lisonung kyanglang. Christa kalacha akang jachoba lile. Bought by the blood of Christ. Apu akang chapa, litro katu lichopa, isaipa litro malong katu cha lisoba. Hipa hitsa kato et city, koi pa hitsa kato ya miyateko, ikyo pa litro za river bona, machang sono nida, ikira katu, koi sa yutsirati yo, anguchirong za achalang na, ipa litro zongdi numba nida. Tuno, tunyamali na alimila, ikyo pa litro katu za, yutsira katu za mala katu ipa, yutsila na shemi zinu kadang, Malali le baza, ba river ball na yoba na tseko, river ball na. I akashan kyona zinge, Christa shana litro lichi yoba. Iba litro itanari yutiratina, atsalang na hakambai baza dile. Achangata, river ball ni da yucho. Ina, sayo taribi, hon, makang jingi mamakya. Imayang ko ipu tsada pom ningdang, ipu ki hirina, muchicho, narana matele. Atata maka muchina isana sumazira dronum by kwabadum ba jisu apu kecho dena chacho ala amawanu epo yo cho narna lamche nung ningdam lakcho la ina narakyang ngoso nyeri river ball apu akang chingring chachi nung lipa an honorable life mayura tamuna chingring chachi lipa river ball akang ko de river ball akang apu na yuzi chapa isani pazunda chola tingro apu akang lyayung dike payung la endikriti yuchela na mashi chipa akang lichoba apu nguche sayeng kang litingde nitaratina ipa dike re le pa khatwe ipa dike re le chingrin chanu achalangai ipa dike re la hechi chanu achalangai ko mayuratina hechi choba isamre river ball apu na makam nguchi chokun Apu na makam muchi chi cholana. Apiyo nyake chi yecho chalake. Apu kutina muchi. Christaning da akang kagude choba. Apu akang lea yung. Apu akang atingkana. Selfless service. Christaning da apu akang atingkana. Ike choba. Ata chalake apina yuche chona tiki. Apu kya nyamke chapa muchi kailiro. Acha lang na pina shapti na lina. Api jingring kina. Api kya shang chozi choba. Hipa records the people, river ball officially trolana kyashan kyotsipo, adesa officially trode river ball na. Apu tiki pa hili tingna. Ipa litrolana kyashan kyotsi. Ipa quality maya. Hipa record in the Narakyang yo bacharanu. Narana, Hicha Ramipo, Narakang Krishanakang, Lili Tsebangona, Ipa river ball na tochoba, Isanure Changi, Isa Janilara. Isa denesa akyashan kyona zero. River ball na kadapia mawanum kyona. Apia kyashan kyozicho. Iri sa ko mawanum janilara na kyapatsire ko isa alum dilili. Ade isa na alam kenung kadu.
river ball apu officially trolana kya shang khenye apio ministry apu tike ba officially trola azika mathal officially trolana kya shang khenye apia kanglia yung apatung ba tike bala akam khabu krista ningdom arang yu kula pamna apia kang zika choisan river ball na khadapi akang khabu ji jo tike chu azekyo na Janilara Saisa de Chenya Kashan Karo Nakam Zemram Bara Yusiata Krista Yusiata Soboba Kinadum Ataka do Pochina Aganglia Yung Krista Charamina Senong Ninda Saraban Matoza Nakam Naruki Mawa Jangona Ibazin Dachokona Isanyapa Maibide Chechore Saraban Matoza Mawacha He